Riyanti ndleve hi ku lowu i Nongonoko Buku Yini. Muhumelerisi ku ri Armando Mhlanga. Vahleri i Bishopo Karls Masuke na Bishopo Americo Hwati. Kasi amichinini hi ri na Madisambitsi Nkuza Mkhambane. Hingo hiteto. Avuxeni varhandzi vaseketeli va nongoloko wa Buku Yini va bangela Pergamo tindhawu hinkwato leti mi kumekaka ka tona. Dia 5 wa sexta-feira wo saseka swonghasi agosto wa 2022, Swaziland, Africa do Sul, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Zambia. Hi tindhawu leti hi nga ni makontakti na tona vaseketeri va bangela Pergamo hi kumekaka hi ri navo ematlhelo lawa hinkwawo hi vulavuleke hi wona hi xisela ka wona. Na mi ri naye Bishop Carlos Masuke, vito ra xintoloveto leri hi vitaka hi hlangana na lona eka nongoloko wa Buku Yini. Na hi ku namuntlha a nhlokomhaka leyi khomeke hi khomile nhlokomhaka leyi nge matimu ya Elijah kumbe Eliya. Matimu ya Elijah kumbe Eliya hi nhlokomhaka leyi mi khomeleke yona. Na hi ku varhandzi vaseketeli va nongoloko wa Buku Yini, a hi tweni la na hi nge siya ekule ni mhaka. Hi kombela le ka n'wina mi rhula, hi kombela ka Xikwembu leswaku mitirho leyi hi lava ku yi teka la a hi ya hina, a hi ku rhandza ka hina, i n'winyi a swi rhandzaka i nga Xikwembu. Hi fanele ku hi kombela le ka yena. A hi rhuleni hi kuma xikhongelo xa matimba kumbe vuseketeri bya hina bya mitirho leyi nga na yona. Tatana Xikwembu xa hina, wena Xikwembu xa rirhandzu, wena Xikwembu xa tintswalo, hi ri ka wena, hi ta ka wena siku ra namuntlha la dia 5 wo saseka swonghasi ka sexta-feira luwa hoti ya agosto. Na hi ta le ka vayingiseli hi la ku vulavula hi nhena ya wena Elijah kumbe Eliya, loyi u mu hlavuleke ku humelela hi xitshuketa etikweni ra Israyeli ka hosi Ahabi hi ku vona manyala lama nga khama endleka. U mu tumbuluxa hi xitshukete etiko reliya la Israyeli le Samariya. Hi ri Xikwembu hi kombelela vayingiseti na hina va vulavuli ku hi ta timoya lowa ku kuntsima hi vulavula emichumu ya ku basa vayingiseti va yingiseta hi vukheta ni rirhandzu hi vito ra hosi yena Jesu Kreste loyi a nga fela xihambanweni. Amen. Hi khensi swinene nkarhi wa n'wina lowu mi nga hi nyika wona ni ku hi lomba etindleve mi yingisela xikhongelo lexi. Varhandzi vaseketeli, namuntlha a hi teni ni vukheta la ku yingisita swinene. Elijah or Eliya i munhu wa mun'we i vito ra rin'we. Namuntlha hi loyi hi vulavulaka hi yena. Wa wuntlhanu lowu a landzelaka hi ta vulavula hi matimu ya Eliyashi. Namuntlha hi vulavula hi Elijah kumbe Eliya. Namuntlha hi vulavula hi Eliya kumbe Elijah. Hi loyi namuntlha hi ta vulavula hi yena ka nongoloko wa Buku Yini wa siku ra namuntlha. A hi ngheneni mhakeni ke varhandzi va vaseketeli va nongoloko wa Buku Yini laha ta kombela vukheta swinene ku hata ni swivutiso loko swi ringana a hi vutiseni. Hi mamela khwatsi ku hi nga tshuki hi ya vutisa hi ta Eliyashi. Namuntlha hi vulavula hi Elijah kumbe Eliya. Eliyashi hi ta vulavula hi yena sexta-feira lowu landzelaka. A hi veni vukheta swinene loko hi yingisela la, hi nga tshukeni hi patsanyisa Eliyashi na Eliya kumbe Elijah. Namuntlha hi vulavula hi Elijah kumbe Eliya, hi loyi hi vulavulaka hi matimu ya yena namuntlha. Mprofeta loyi wa nyondzoma hi Xizonga, wa nhena hi Xichangana, kulukumba wa mprofeta tikweni la Israyeli, wo humelela hi xitshuketa xa Xikwembu etikweni la Israyeli ka hosi Ahabi. A nghena mhakeni ke ya nhena ya hina Eliya kumbe Elijah. Matsala mari
la nga makhoma namuntlha mari hi Elijah a vito ga Elijah kumbe Eliya li vula leswaku xikwembu xanga kumbe xikwembu xa mina hi leswi li vulaka swona a vito leri a hi tivi nchumu hi maxaka ya yena kumbe maxaka yakwe wanuna loyi Elijah a hi tivi nchumu hi yena ntsena ku Elijah a yakile entlhaduko wa Jordan wa Gilgadi wa Vagadi wa Desert a wa hi munazira a ya mbala emadzovo a tshama eswihlahleni a hi muprofeta wa Johani Mbabatiso a profeta a li muprofeta wa hombe wa xitshuketi xa xikwembu wo tshuka a humelela nje xi mu humesa kola na kola xikwembu enkarhini wa hosi Ahabe a Israyeli le Samariya. Ahabe a li hosi ya vusete a Israyeli na a fumile hi ntidosi wa male. Elijah a profetile oitu wa swiprofeto kumbe mahluri a nga maendli oitu wa wona a hetelela a tlakuliwa a ya tilweni i wa vumbirhi ka Jesu Kriste eku famba hi xiviri a ya tilweni a ku tshur a hahamuka a matilweni i munhu wa vumbirhi eka misava loyi a nga tlakuriwa hi xiviri a famba a ya tilweni hi nyama ya yena. A Bibele kumbe matimu layi nga makhoma la namuntlha ma hi byela sweswaku i munhu wa vumbirhi wo famba hi xiviri. Hi marito man'wana yena a ve wa ku sungula eku famba hi xiviri xa nyama a ya tilweni ku ta landzela Jesu Kriste naye a famba hi xiviri. Swi la ku vula leswi Elias ku famba ka ku hi xiviri kumbe Elijah a pfuletela indlela ya Kriste leswaku loko a ta famba Kriste hi xiviri na va mu langutile lava nga ri ni kusuhani na yena va nga hlamali a yi nga ta va masingita. A swi sunguli hi yena swi sungulile hi Elijah a tlhatuka hi xiviri xa nyama ya yena a ya matilweni. Hambileswi Elias a nga zama matshalatshala ya ku a la ku mu vona mafambelo ya yena a la ku mu vona matlhatukelo ya yena, Elijah a zame tindlela ti zwa tiko kanharhu na a vulavula emaqhinga ka Elias a ku la ku mu nyamalalela a nga mu voni swa ku a famba kanjhani. Mara Elias na yena hi ku a nga nyikiwile matimba ya xikwembu ya ku hi yena a nga ta pfala Elijah, a swi tsumbulile kumbe a swi vonile swa ku wanuna loyi a la ku ni baleka a nga pfumeli matshalatshala lawa hinkwawo a nga mu byela wona. Loko a ta vona leswaku nkarhi wa yena wa ku tlakuliwa se wu fikile a yala Elias a ku nada ndzi nga kala ndzi nga sali a hi fambi xikan'we hinkwako lomu ku vulavulela. Hi khomile matimu lawa namuntlha siku ra namuntlha hi Elijah kumbe Elias loyi hi vulavulaka hi yena muprofeta wa mukulukumba swinene loyi hi dyondzisiwaka hi yena va nge a ri mukulu nkarhini wa ka mfumo wa ka Israyeli, nkarhini wa mfumo wa ka hosi Ahabe a ri muprofeta nkulu. Hi ku ya hi mina leswi ni swi dyondzaka la hi Elijah kumbe Eliya ni twisisa leswi ngi Elijah hawo ka vaprofeta lava va nga profeta la ka misava leyi. Loko hi vulavula hi vaprofeta va vakulu ivi mukulu wa yona swa tika ku xikwembu xi zwa xi ku pfumelela uma hi ku khupuka xi ku vuyisela ni tipapa to ta ku tlakula u famba u ya lexi nga kona hi ripfumelo la wehe. Swa tika hi ku ya hi mina hambileswi makwavo loyi a nga sala mpfala a nga endla masingita yo tlula yena a nga endla i swilo hi matshalatshala hi ku tala ka swona hi ta swi kuma siku leri nga ta vulavula hi swona. A endla ni mahlori we a file loyi a nga sala pfala Elijah. A ni voni ku loko ni dyondza lomu ka mabuku laha ni nga na wona swa vuya swa ku a li nkulu ku tlula Elijah. Wanuna loyi a li nkulu laha hi twaka hi koko ku a ri muprofeta wa Johani Mbabatiso. Hi yena a nga mu nyika swiprofeto swin'wana mayelana hi ntirho wa yena Johani Mbabatiso loyi a nga wu tirha wo babatisa vanhu na lunghisela ndlela ya ku ta ka Jesu. A byi kuma la ka Elijah a vuprofeta byebyo
ali munhu loyi a nga ti tshamela khwatini a nga le ku tshama ka munhu a nga le ku tshama kusuhani munhu a nga le ku dya swakudya swa munhu mara ku ni tipapela tin'wana leti vulaka leswi a nga rhandzekanga le Israelini mara loko a ta va se a tlakuriwile a ya tiveni va ta mudzundza swinene va ku a swi nge he koteki hambileswi Eliya a nga sala a endla mahlori ya ku tlula lawa ya yena hi ku tala ka wona a salile a dzuneka le Israeli wona loko hi dyondza hi tipapila ta yena hi ku ya ku hambanahambana ka tona hikwalano namuntlha varhandzi va seketeli va nongoloko wa buku Yiri leswi nga mukhomele swona hi makwakwala hi matimu ya wanuna loyi Elija lexi nga kona hi la ku mi hoxela tindzimana ti nga tiningake mara tindzimana leti hi la ku mi hoxela tona i hafu ya tona hi ku hambiloko ku mina va swo tala hi Elija a hi fundeni tihosi ta ku sungula kun'wana na kun'wana u nga ta hahlamula kona u ta yi kuma mhaka Elija mara swi ta endleka u nga swi twisisi ku a Bibele yi ku kombeta yini hi ku yi tsalile swi swo tala hi swilo swa Elija hikwalaho namuntlha hi ta ka na matimu ya yena ya ku kombisa swilo swa nkoka leswi swi nga swa yena ni kwala eka tindzimana leti hi vulavulaka hi tona ni leti nga ta mi nyika tona ti vulavula hi nkoka hi Elija mara loko u ya ti landza hi Bibeleni u ta lahleka u hetelela u nga swi twi kahle swa ku ti ku komba yini hi ku a tibuku ta tihosi hinkwato vumbirhi bya tona ti vulavula hi Elija swin'we na makwawo wa yena kumbe munhu loyi a nga sala a musiva nga Eliya se hikwalana namuntlha hi ta ni matimu ya yena ku leswi hi nga swi vula la ive leswa nkoka swinene swa vutomi la Elija tindzimana leti hi nga ti khoma la hi mi hoxela ka tona siku ra namuntlha ku mi ya dyondzanyana tona mi twa switsongo hi leswi hi nga vulavula swona hi mi nyika buku ya tihosi ta ku sungula 18 verse 41 ate 45 loko vona 46 nyima u nga hangula hi ku fika ndzhaku ka wena hi tlhela hi mi nyika buku ya tihosi ta vumbirhi versikulo ya dash ate 12 loko vona 13 nyima u nga hangula hi ku rhandza ka wena u ta twa swin'wana hi yona ni nyika leta nkoka swi ti vulaka nkoka loyi nga vulavula hi wona hi tlhela hi kuma yin'wana ya to tihosi leta vumbirhi dosh versikulo ya 11 askisi a versikulo ya 11 dyondza yo ndzimana yo ya 11 u nyimana u vona dolls u nga zi nje u la ku tata u nga ha tata hi ku rhandza ka wena hi ya hetelela hi ndzimana ya Matewu 17 versikulo ya 1 a 3 u nyimana u vona 4 leyi na yona yi vulavula hi matimu ya ku kombisa ku Eliya loko a ta va fikelele ka Xikwembu ku endlekile yini nkarhi Jesu Kriste a nga ya misaveni hikwalaho Jesu a nga ya gwela vapostolo lava yena a khupukile na vona ya laha yena henhla laha yena entshaveni a ku leswi mi nga swi vona le mi nga yeni mi ya byela munhu hi ku leniya va hlangana na Elija na Moses nga Moshe ku endleka matshalatshala hinkwawo lama nga endleka lava hambi hi voho vafana lava a nga khupukeni na vaya laha na tshemba loko hi phenda Bibeleni nga va mi tivanga Elija a va mi tivanga Moshe ku mone matihlo ya nyama mara va mi vona siku reriya swi komba kwa leswaku vanhu lava ku hlawuleka swilo leswi ku hlawuleka ka Xikwembu leswi swi lava ku tinyiketa ku ve ni nkoka u swi tiva ku tihlayisa naye Moshe a ri mun'we wa ku fana ngihi loko a yo tlakuriwa a ya matikweni hinkwawo ku fa ka yena a famba ni gudugudu ya vanhu lava nga suka na vo etikweni la Gibhita mara ni wa mun'we a nga mulahli Xikwembu xi tilahlelile ha yexe ni sirha ya yena va ri tivanga ri tiviwa hi Xikwembu ntsena hi ku ya hi ku la ku hi sasekisa swa n'wamuchumu hi nga vula ku na yena Moshe i mun'we wo fana na va Eliya wo fana na va Jesu kwa
loko u zolahliwa hi xikwembu xona hi xoxe ni sirhala we xi lipihla xi nga lavi leswaku ri tiviwa hi munhu swi komba ku unkulu a ri kulu na yena umoxe hikwalaho loko va yi va fika leniya va va kuma va yimile vavanuna vambirhi Moshe na Elijah. Jesu a va leletele vaapostoli lavako mi nga yeni mi ya vula loko hi tlhela hi ya leniya leswi mi nga swi vona. Hikwalaho varhandzi vaseketeli va nongoloko wa buku Yiri Yini siku ra namuntlha leswi hi nga mi khomele swona swi yima kokwani na hi ku le ka n'wina ku dya hi ku engeta hina tidya ti ya mangoveni ndzhaku ka swona leswi hinkwaswo a hi rhuleli hi siya hi xikhongelo xa ku bonga ka vayingiseti swin'we ni le ka xikwembu ku hi bonga ku nkarhi lowu xi nga hi nyika wona wu ve wu sasekile swinene. Tatana xikwembu xa hina wena xikwembu xa tintswalo hi ri inkomu i vukona bya wena eku nghenelela ntirhweni wa hina wa siku ra namuntlha lowu hi nga kha hi vulavula na vayingiseti hi matimu ya muprofeta wa wena wa xirhandzwa lowu nga mu wisa misaveni hi ku mu rhandza hi ku ta lamulela i vaIsrayele evubochweni leri va nga nghenisiwa ka lona hi hosi Ahabe loko a va gandzelisa eswikwembu swa ka Bali. Hi nge hikwalano xikwembu hi khensile nkarhi wa wena lowu nga hi nyika vona siku ra namuntlha ni matimba ya wena ku hi vulavula hi mhaka yo fana ni leyi hi ri le ka vayingiseti a swi va fambeli hi tindlela letinene hi vito ra hosi ya yena Jesu Kreste loyi a nga hi fela xihambanweni. Amen. Haleluya, swo tsakisa sweswo ha khensa ke kambe leswi a hi mi khomeri swona vayingiseri na vamakwerhu la Pergamo hi swona leswi nga fika makumu ka nkarhi wa sweswi hi ngo a hi hlanganeni moyeni ka YouTube ka chanel ya hina xirhwando mbitsi studio.com hi ta kuma leswi swi nga hundza na leswi swa ha taka.